Hello, Pini friend. buthot nali tumfan la so video long na ke than ponji la bangke kidam tang hot Karbi Anglong district hin pen session just avreng warsai kapiklang pondo hala so avreng warsai aputhak sta menali tum la so YouTube channel long sta me thek pon long iglo la pen pini nali tumfan na ke than ponji la bangke written exam la pen interview date la pen a time la pen kumama abang pu abang pi a candidate si ka select pon ma la so aputhak nali tumfan la so video long klar dak mate detail salam la bangke nali tum fan than pachini ponik po la son update kilong versi fan nali tum la so YouTube channel subscribe ikon la kan liking sipi go videos tame nali tum share pon ikon tang de non pathek pen ang ton pen a details le lang polonang la pen che than polonang ตั้งแต่นอนประเทศเป็นจะทันปนนังกิดำตั้งโหดนาฬิตุมละโซ YouTube channel ลองตามีแท็กปนลองปดหายแล้ว Office of the District Season Just Karbi Anglong hinเป็นกับพิกลางปนเอาเรื่องวัดใส่อาพุทธักนิลีนาฬิตุมพันนังทานปชินีปนอีกแล้วละเป็นปีนี้ละบางเกละโซเอาเรื่องวัดใส่ลองกิจกรรมตุมอันบางผู้ก็ select ตุมอเมนสินิลีนาฬิตุมพันปีนี้nang piklang ponik pola penang than pachini ponik poje komama abang phumat abang phi tum si UDA avering war sai long ka select pon ma nali tum ban nang piklang ponik pu la pendang ni long do notification alo la penda ke tok pon ateng pul tela som the following candidate are found to be selected for appearing personal interview for the post of UDA mate UDA post along ki un tum an abang phu amen nili nan than pachim ponik pola pen interview date ki chengsi la bang kenali tum lang pori go date of personal interview la bang ke la sochiklo 12 September 2024 ani si interview bang and porik po la pen a time la bang ke 2 pm lo la pen interview and ponji a date dim la bang kenali tum la thek ponong po conference hall of district season just Karbi Anglong difu la sodim si and ponik po la pen Putha dake tok pondo thula nani tum dak theklongji candidates are advised to bring all their original testimonials mate certificate anbang kenali tum original asi ponang po la so hot interview hot la penon lang polo nang kumama abang phu abang fi tum si dak ka select pon mala so men pangcheng pono nang kicheng sinali tum dak number 1 long thek pon long exit the akas Batia la pen father name nan tum dak thek pon long po la ta Karbi Anglong district pen lo la pen la son ta number 2 along Amin Udin Laskar nani tumta father name bang ni mention pupon pelo la pen adim la bangke Chandrapur PO district la bangke Kachar la ahin pensi ki jogdu na Kachar long pen la pen Kachar district pen la pen la son tak tak sidak Amir Shon Tisho la bangke dak Karbi Anglong amarla elitum alongri long amarla la pen dak Aniket Mithil la bangta konat pen lo pulatang tin elitum Chandrapur ward number 1 Bokajana long pen lo la son tak tak dak Bishojit Haflongbar labang ke rasbari tu mate diung brapen mate dag diung mok pen labang ke la bisujit haflongbar labang ke dan nilitum tibokhet area long pesi alang li bang ke ki jog dona la pen non bang da amen bang klang dona alang litum na interview la hai tok dam da pidam na po la pen la son ta da number 6 along na litum dak theklongji biswatus nat labang ke hailakandi pen si jogdun la pen son thak thak sidak barja kisur singh labang ta manipuri basti manja Karbi Anglong pen lo pen number 8 long dotla George Mary Lotha labang ka dak difu police reserve Karbi Anglong along pe sidak jogdun la pen Himangshu Sharma labang ta CCI colony Bokajan Karbi Anglong pen la son thak thak sidak Kaji Juli Islam labang ke dak Mahadev Tila Haflong pensi jogduna Haflong tima sope la son ta si number 11 ang dotlang Kosik Borgohai labang ke dak Karbi Anglong along malo la pen son ta dak Krishna Kanta labang ke Belen Joymoti Nagar Pandu Kamrut Metro along pensi alang libang ke jogdun iglo son ta si putha dotlang 13 number long Manu Das labang ke dak malo address labang ke nani tum dak thek ponang po Karbi Anglong pen la pen mun kachari mate labang ta dak dima so pen si ki jogduna office of the district season just dima so assam long pen la pen son ta si dak Nilutpal Hazurika alang zilista me Jagania gaon PO
ganak pukuri golaghat pen lo lason dak 16 along do tulang pranab jyoti browa alangli dakta hojai diakta kamrop pen se jogdon eklo lason dak 17 number long dola sudarsan krishna deka alangli dak morigaon pen lapen ames bosumutari labang ke Karbi Anglong pen lo lapen ampam saikia labang tak Karbi Anglong pen si ke jogdon eklo lahelo da select pon candidate tum amen lo kadu ka pen 19 ando lapen nalitum dak tek pon po selistam na bangke lapen lason si nalitum dak details pon tek pon po date of personal interview 12 September 2024 lapen time banget 2 PM venue la bangke interview la bangke conference hall of district and season just Karbi Anglong along sida interview bang and ponik po lapen lason tata ko puthot non isi apustulang labang ke UDA along ki on ka select pon a candidate amen ano dak kadu ka wepen 19 na tum lang ingon lapen non la so a video jong si la dak komani atum se lang igbom mate do pul na tum komen along to iko lapen non ka pre ka pus buthot do tulang la so pus along stame ka select pon a candidate tum amen ni na than pechini pon ikpo lapen puthot na litum dak pen thek ponlong exi office of the district season jas Karbi Anglong hin pen lo lapen labang ki kopia pus ma pelotang ten litum stame chini polikpo mate thek ponlong ikpo pus of jari karak pus apana mate process server apana lapen dak the following candidates are found to the selected appearing written examination followed by personal interview for the post of jari karak pusidak tok potong jari karak pus kedam tang host tame nilinali tu mafan so YouTube channel long tan pechini pon iklo lapen dak right written exam lapen personal interview labang ke 7 September 2024 ani sidak and pon ikpo lapen apor labang ke 11 AM lapen adim labang ke isiverlo amoni linage tan pon avoreng warsai pen adim labang ke conference hall of district and season just Karbi Anglong difu along se and pon ekpo lapen nason tata sida candidate are advised to bring all their original testimonials certificate bang nang puna itum original si chepon thai nang po lapen nason tata putho dak ka select pon a candidate amen neli nampiklang pon tu ekpo nalitum dak tek pon long ji number 1 long do dak alkas singha labang ke didak difu long pen se jogdona lapen bandana teronpi labang ke inglong cherop near TV center difu ahin along pensi jogdono ason tatak sidak biut soikia alangli stame jorhat penno lapen ason tatak dak bima lendu das alangli bangta Karbi Anglong penno ason tatak do tulang number 5 along diganta kumar das alangli bangke bongai gaon pen lapen ason tatak number 6 long krishna das latadak difu penno lapen mahendra pegu labangke dak golaghar long pen ason tatak sidak manju teronpi dak labang dak difu pen malo apen 9 number lang meri yun jai Raskumar alang di tada Karbi Anglong pen lo number 10 long Nivaran Borwa DC Colony difu long pen malo apen number 11 long do Pragyan Jyoti Nath alang di bang dak Morigaon district pen lason tatak sidak Prabhat Patori alang lista me dak difu pena 13 number lang putot Rajan Timung labang ta dak West Karbi Anglong pena lason ta sida 14 number lang nalitum tek longi Riktim Jyoti Borwa nagong pen putot dotulang Rublin Teronpi labang ta dak difu pena lapen asot ta sida Sansui Pusumotari lata dak difu pen malo lasi dak katuko wepen so apu salong bang 16 andak do jari karak apus along bang 16 lalo 16 na kaduka wepen na si nalitum la written examination lapen personal interview bang nalitum adet bang naning chibi ko 7 September 2024 lapen at por la bang 11 AM na si laso alis long benda ko mani jong subscriber do ba chini chitek do purnali tum la soy komena long pi ko ne lista me do pura so na thala pen nali tum fan tuning rila so
update labang ke nalitum share pon ikthal so video labang ke Karbi Anglong rasta me pelang iknang lapen pechini iknang lapen kumama abang pisi ka select pon man nalitum stame tag pon ikpo lapen rejected list ta nililong dus tame nili non nalitum fan bang na piklang pon un edat po lapen nalitum naing pulten nili WhatsApp group kalte Telegram channel long nili atak send pon ikpo nasipinya video long bang la aleng ton pon iknang domi thak mi kadu kavi Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang arado anfans tami nilin pen cardom.